фотобой буромда вай камтар шудааст талабот расм кашиба ҳама ман барелефа иҷро каросиям диворо ба барелеф. сокини деҳаи хушободи шаҳри Исфара Рустамбек Туйғунов як сол аст ки дар паи паҳнгардии бемории коронавируси нави COVID-19 наметавонад ба ҷои кораш дар Федератсияи Россия баргардад, аммо дар тафовут бо ҳиссаи калони муҳоҷирони меҳнатӣ ӯро дар ватан муаммои дарёфти ризқу рӯзӣ чандон ошуфта намесозад. асосан ман китобҳо ба иллюстрация мекашам, китобҳо ба иллюстрация заказ мешад, ҳайкалтарошӣ мекунам, портретҳо заказ мешад, портрет, манзара, натюрморт, ҳамин корҳо кати машғул зиндагии рахбарофзос. Рустамбек соли 1997 факултаи рассомӣ графикии Донишгоҳи Давлатии шаҳри Хуҷандро хатм намуда 6 сол дар ҳамин муассисаи олии таълимӣ бо баробари таҳсил дар аспирантура муаллимӣ ҳам кардааст. Агарчӣ 10 сол инҷониб дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар хориҷа қарор дошта бошад ҳам дар намоиши асарҳои аъзои иттифоқи рассомони Тоҷикистон мудом офаридаҳои ӯ ба маърази тамошо гузошта мешаванд. выставкаҳои рассомони Тоҷикистон, вилоят ҷумҳуриявӣ ҳамаш ба иштирок кардам. умда истодаам ҳозир ҳунар дар кор будааст. ҳама ҳаракат кардан дар кор ки чандта ҳунар бошад, ҳамин қадар аст. Рустамбек орзу дорад то ҳарчи зудтар коронавируси нав дар муқобили ҷаҳду талоши инсоният мағлуб шаваду зиндагӣ ба маҷрои мӯътадили худ баргардад ва ӯ барои чопи 2 китоби омода намудааш даст ёбад. ҳамин редаксияам алоқадор, редаксияи журнали шахнома, рассоми журнали шахнома, вилоятанда кор кара китобҳо ба иллюстрация кашида метиҳам, ҳамин коро мешад. خودم شعر می نویسم. شعر یک تا کتاب با متریال تیار کردم من حاضر. گرافیکی ایلیوزیا کتاب همای این بیا متریال تیار کردم موندگی. اکن از وقتی پاندمی و همین چیزهای چاپ کردم با کمک مبلغ درکار همین با خدا خواهد با راه کشوده شود. همین کار کردم آمده همین کتابهای چاپ میکردیم. намои ҳавлии Рустамбек худ аз маҳорати фавқулода ва ҳунари волои ӯ ба хубӣ бозгӯӣ дорад. шояд ин завқи зебоипарастӣ дар Рустамбек маҳз аз ҳамин ҳавле ки дар соҳили баланди дарёчаи шӯхи Исфара ҷойгир аст маншаъ гирифта бошад. падараш мегӯяд ки ҳанӯз дар хурди писараш дар соҳили дарё сохтани ашёҳои мухталифро аз рек зиёд дӯст медошт. писарам Туйгунов Рустамбек орзуш ба расид کار کرد oilayi mobayam foyda rasida istodast. Hozir juda xursand. Zindagoniga همین کارش کتی دوام کرده istodast. در دهه خوشاباد یکی از عائله‌های هنرمندی ما عائله تویگونوف ها می باشد. این عائله های برآمند جماعتی دهاتی خانواده به شمار می رود، زیرا پدر و مادر صاحب معلومات عالی بوده. 8 نفر فرزند صاحب معلومات عالی در این عائله. غیر از در برابری اختصاص خود کار کردن، باز به همین هنرمندی هم مشغولند. به هیکل تراشی، زنهای این عائله به گلیم بافی، کشیده دوزی مشغول است. حساب همین رزق روزی خود رو می‌یابند. дар даврае ки дар паи пандемия роҳи Русия ба рӯи муҳоҷирони меҳнатӣ муваққатан баста шуд, Рустамбек тасмим гирифт ин фурсатро барои ободонии деҳаи худ, хоса мактаби миёнае ки замони худ дар он таҳсил кардаасту имрӯзҳо хоҳараш сарварии онро бар дӯш дорад, корбаст намояд. با دستگیری پدر مادران، با دستگیری کمیته پدر مادران، همسنفان، همون ختم کنندگان مؤسسه، مکتب همین خیلی آباد شد. در قطار همونا اوکام تویغونوف رستمبک تاشپولاتویچ این هیکل ها را ساخته دادن که بچه ها دیده همونا ذوق گیرند. این هم باشد تربیه استتیکا به یاردم میتید و بچه ها حواس کرده همونای ساختن یاد میگیرد. عضو اتفاق رسامانی تاجیکستان رستمبک تویغونوف میگوید که با وجود ملتش قرغیز بودن و در مکتب ازبکی تحصیل نمودن، در اثرهایش تنها مردم و طبیعت افسونکار تاجیکستان وصف میشوند و اینجا جای تعجب هم نیست، زیرا تاجیکان برای او نفران عزیز و تاجیکستان وطنی محبوب است.